Reka tubasuze inshuti bakunzi ba Elisi TV na Elisi News, umwe tugezaho amakuru atandukanye abari kuvuga hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'imbibi z'u Rwanda. Ariko duhereye mu Rwanda kuri uyu munsi igitegerejwe ni umupira uza kuhuza ikipe y'igihugu ya Nigeria n'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda. Amavubi bari gushaka itike ya kujya mu gikombe cy'isi, igikombe giteganijwe ko kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho kugeza ubu ngubu u Rwanda mu itsinda ruherereyemo twavuga ko nirwo rwa mbere ruri imbere y'igihugu cya Nigeria, ko Nigeria ifite amanota 3 mu gihe igihugu cy'u Rwanda cyo gifite amanota 4. Rero hangaha ntabwo biza kuba byoroshye rero, ndetse ni umukino uza kuba urimo watumemo abanyarwanda b'ingeri zitandukanye, ndetse byanavuzwe ko uyu mukino uza kwitabirwa n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu rwego rwo gukomeza gushyigikira Amavubi. Rero ni Elisi News na Elisi TV, reka tubagezeho inkuru zitandukanye aho biri kuba ko magingo aya ngaya nyuma y'uko umutwe w'umuventura wamaze gufata bigeruye umujyi wa Walikale muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umujyi wiganjemo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ukungahaye ku mabuye y'agaciro, ariko bivuga ko utigeze witabwaho. Biravuga ko mu masaha makeya nagikozwe ngo FARDC igire icyo ikora, Muventura ishobora kuza kuba ikomereza umujyi wa Kisangani. Walikale na Kisangani harimo ibirometero bigera kuri 400. Walikale rero aho Muventura yamaze kuhafata, abaturage bakavuga ko mbere y'uko hafatwa hari abanje kuvugwa amasasu. Walikale twababwiye ko nyine ari umujyi uhuza Bukavu na Kisangani. Rero nyuma y'uko umutwe wa M23 wanze kwitabira ibiganiro bya Rwanda byari biteganijwe ku itariki ya 18, abakuru b'ibihugu barimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bakaza kubahurira i Doha muri Katari. Ibi ngibi ngo ntabwo byaje kunyura neza mu matwi ya M23, ndetse uyu mutwe uza kuvuga ko ibyavugiwe i Doha muri Katari harimo n'ibyo abakuru b'ibihugu bombi, haba u Rwanda haba Kongo, bari bemeranijeho ku bijyanye n'agahenge. M23 yavuze ko itabikozwa, na cyane Kongo M23 yavuze ko yo ari umutwe w'igisirikare urwanya uburenganzira bwawo, atari umutwe w'u Rwanda utarwanirira abanyarwanda. Tugarutse rero ku yandi makuru yagiye anavugwa kandi nyuma y'uko nyine M23 bigaragaye ko yari yanze kwitabira ibiganiro bya Rwanda, yabyanze nyuma y'aho imiryango cyangwa se ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi birimo umuryango w'ibihugu by'Uburayi n'Europe wari umaze gufatira ibihano bamwe mu bayobozi bo mu mutwe wa M23 barimo nka Bertrand Bisimwa, uyu n'umuyobozi wa M23, harimo John Imam Nzenze ukuriye ubutasi muri M23, harimo Bahati Erasto, uyu ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Bose rero nyuma y'uko bamaze gufatirwa ibihano, umutwe wa M23 waricara avuga ati n'ubundi ntacyo turwanira, niwe dukomeza gufatirwa ibihano, amahanga atatwumva, ahubwo amahanga arushaho gukomeza kwenyegeza intambara kurusha uko hashakwa ibiganiro by'amahoro biza kurangira. Rero n'ubundi uyu mutwe wa M23 wikuye muri ibi biganiro by'amahoro. Cyakora nanone uyu mutwe nyuma yo kugera hariya mu murwa mukuru nyine wa Walikale ni umurwa cyangwa se ni umujyi bivugwa ko utigeze witabwaho na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na cyane ko ukurikije ubutunzi burimo bwabo bujyanye n'amabuye y'agaciro, byaba ibijyanye n'imbaho zikurwa ngaha muri aka gace ka Walikale. N'agace k'ubukungu, ariko bamwe mu batuye cyangwa se n'abandi bakomeje kugenda bagaragaza ko ari agace Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigeze yitaho mu bihe byashize. Umutwe wa M23 ubwo wamaraga kuhafata bamwe mu basirikari b'uyu mutwe barimo nka Willy Ngoma, Colonel Willy Ngoma, yaje kubatangaza ko intego bafite ari ukuva Walikale berekeza Kisangani, aha ni muri metero 400
ariko nanone bamara gufata Kisangani umujyi wa kane mu bunini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mujyi uza ku mwanya wa kane, bakavuga ko urugendo rwawo ari ugukomeza mu birometero hafi 1500 werekeza Kinshasa mu rwego rwo kujya guhirika ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi wakomeje kuvunira ibiti mu matwi, utarakomeje kumva icyo uyu mutwe wa M23 urwanira. Nyuma rero gufata Walikale bari gusatira nyine ibindi bice by'ubucuruzi, nko ibice by'ubucuruzi biri muri kilometero 36 biteganijwe ko bazakomeza mu bindi bice bya Jingala, Labutu, Logo. Byose ni ibice biri kugenda bivuga ko M23 ishobora kugenda yegereza. Rero ibinyamakuru bitandukanye mpuzamahanga byatangiye kuvuga ko M23 ibi bice iri kurwanamo iri gusa nkaho ibifata bitoroshye, na cyane cyane ko ngo igisirikare cya Congo FARDC cyacitse intege cyane ubwo M23 yabarwanyaga mu mujyi wa Goma na Bukavu. Bakavuga ko bahatakarije imbaraga nyinshi cyane, batakaza ibikoresho, batakaza morale, ndetse hanakaniyongera ko n'uyu mujyi wamaze kuba ujya mu biganza bya M23 ari umwe mu mijyi warubitse intwaro nyinshi igisirikare cya FARDC gitunze. Ahangaha ariko nanone abantu bakibaza ngo ni kuki M23 ari kugenda ufata ibice bimwe na bimwe mu buryo busa nkaho uyoroheye. FARDC yaracecetse, yemeye gutanga igihugu, cyangwa se ni ukugaragaza ko batishimiye ubutegetsi bw'umuyobozi wabo Antoine Felix Tshisekedi, ariyo mpamvu batifuza gukomeza kujya mu mirwano, na cyane cyane ko basanga nta n'icyo barwanira. Benshi bagaragaza ko igisirikare cya FARDC gisa nk'icyamaze gutsindwa kuri uru rugamba, ariko nacyo ku rundi ruhande kikisobanura kivuga ko impamvu batifuza kurwana ari uko M23 n'abayishyigikiye bakunda kwita ko ari u Rwanda, RDF igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se leta y'u Rwanda ariyo iyishyigikira. Ahangaha bakavuga ko icyo banza ari uko bashobora kuba bateza imirwano mu baturage, bityo hakaba hapfa abaturage benshi b'inzirakarengane. Nyamara rero n'ubundi M23 yo ni kenshi yagiye igenda itangaza ko FARDC n'abafatanyije barimo imitwe ya Wazalendo bari kugenda bakora ibikorwa by'urugomo, ndetse abahagarariye societe civile ahangaha muri Walikale bari bagaragaje ko kwa kabiri no kuwa mbere y'uko uyu mujyi ufatwa hari habanje kubaho imirwano hagati ya FARDC ndetse na AFC M23, ariko bikaza kurangira abasirikari ba FARDC berekeje muri za Kisangani. Ahangaha rero n'ubundi M23 ivuga ko urugamba rwayo rugomba kuba rukomereza, ndetse abasesenguzi cyangwa se abantu babirebera kure mu mboni zitandukanye z'urugamba, ikinyamakuru Chimple Report gikorera mu gihugu cya Uganda nicyo cyaje kuba gitangaza ko mu gihe nta gikozwe, mu gihe FARDC itagira izindi mpinduka ku rugamba, uyu mutwe wa M23 ushobora gukomereza n'ubundi ibikorwa byawo mu mujyi wa Kisangani, ndetse intego yabo ngo akaba ari ugukomeza kurwana bakaba bageze i Kinshasa bagakoraho ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi. Uyu nguyu yakomeje kugenda agaragaza ko atazigera ruganira n'umutwe Antoine Felix Tshisekedi ni kenshi yakunze kuvuga ko atazigera aganira n'umutwe w'ibyihebe, umutwe urimo igihugu cy'u Rwanda. Bavuga ko gifasha uyu mutwe, nubwo uyu mutwe wakomeje kugenda ubihakana, ndetse ukavuga ko yaba ayo masezerano y'amahoro n'ibyo biganiro bya Rwanda kugeza amagingo yanga bitabareba, ibya Nairobi nuko barasa nkaho bagenda babivamo. Ibya Qatar rero byabaje Perezida Paul Kagame na Tshisekedi nabo baje kuba bagaragaza ko ibiganiro bitabareba, cyane cyane ko ngo batarwanira u Rwanda ahubwo barwanira uburenganzira bwabo. Nyuma rero y'ibi ngibi no kugaragaza ko Qatar nyine itabashe kuba ibatumira, ari nabo barebwa cyane cyane n'ikibazo, Qatar noneho yaje kuba ikora iki? Qatar nayo yaje kuba itumira abayobozi ba M23 kugira ngo yumve mu by'ukuri umuzi w'ikibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
iki kibazo kuko giteye gute. Reka rero dukomeze tubikurikirane uko amakuru aza kugenda atangwa. Ubu ngubu tuvugana nuko M23 iri mu yamaze kwigarura nyine umujyi wa Walikale, ariko n'ubundi intego zayo akaba ari gukomeza ndetse kugera Kisangani mu kilometero 400. Nyuma kuva Walikale umaze gusatira centre y'ubucuruzi ni muri kilometero 36 uvuye muri centre y'ubucuruzi nyine iranga uvuye Walikale basatira nyine n'ibindi bice twagiye tubabwira birimo centre na Jingala, Lubutu na Logo, centre zose ziri muri kariya gace ariko ziberekeza n'ubundi Kisangani. Banagaragaza nyine ko bafite n'ikarita y'inzira rwose baza kugenda banyuramo mu buryo bworoshye. Rero amakuru yanyu kugera kuri Elise News na Elise TV kugenda atugeraho, turaza gukomeza kugenda ariko tubwira abanyarwanda ko uyu munsi mu Rwanda hateganyijwe umukino mpuzamahanga, n'umukino uza kuwuhuza u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda, ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'igihugu cya Nigeria muri yo kuzajya mu gikombe cy'isi gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka ko bashimire mukomeze bane natwe kuri Elise News na Elise TV. Narimo kugira Imana Jacques, ibihe byiza, amahoro y'Imana abane namwe, bye bye, ciao ciao.